Keremet Bank'ta 84.50 dolar, euro 88, rubl 1.39. Halk Bank'ta 84,5, rubl 1.39, euro 88. Компаньон Bank'ta 84,50 dolar, euro 87,80, rubl 1.39 ekan. National Bank Aziya dolar 84,50, euro 88, rubl 1.39 ekan dostlar. Finka Bank'ta dolar 84,50, euro 87,80, rubl 1.39 ekan dostlar. Eko Islamic Bank'ta dolar 84, rubl 1.39, euro 87,70 ekan. Aman Bank'ta dolar 84,50, euro 88, rubl 1.39 ekan. Şunday dostlar. Обмен валютада доллар 84, rubl 1.38, euro жоқ ekan. Kelecek pazarındağı doların kursları rubl, euro şunday ekan dostlar. Bu yerde de şunday kurslar. Euro 87, dolar 85, rubl 1.38,5. Dolar 85, euro 87,5, rubl 1.38. Dolar 85, euro 87,20, rubl 1.38. Bu yerde de var. Dolar 85, rubl 1.38,5, euro yok. 84,50, 1.38,5 ekan.